کورتسات لە ماوەی چەندین ساڵی کارکردنیدا وەک کەناڵێکی کللتوری هونەری سیاسی توانیوێتی ببێتە پێشەنگی کەناڵە کوردیەکان. لە ڕاپرسێکی ڕێکخراوی ڕاما ئەیجنسی دووبارە کەناڵی کورتسات وەک پڕبینەرترین کەناڵی گشتی بۆ جارێکی تر دەستنیشان کرایەوە. لە ڕاپرسێکی ناوەندی ڕاما ئەیجنسی کە ناوەندێکی ئەکادمی ناحکومیە بۆ ڕاپرسی لەسەر کەناڵەکانی ڕاگەیاندن. لە ڕاپرسیەکەدا لەسەر ئاستی هەرێم کە لە 13 شار و شارۆچکەی هەرێم لەسەر هەموو چین و توێژەکان دابشکرا بوو. ڕاپرسیەکە ئەنجام دراوە و ڕاپرسێکی وەرزیشە. لە وەرزی هاوینەی ساڵی 2024 دەستگای میدیایی کورتسات وەک یەکەم پڕبینەرترین کەناڵی گشتی لە هەرێمی کوردستان خەڵات کرا. گشتی پرۆسی ئەنجامدانا ڕاپرسیە سەروی دەمی پنگاوەکە گەلێکە بۆشە ji ber ku prosî ragihandinewekî cara ye pêdiviya pitir şêwazekî akademî û zanistî pêve yanî bêtekirin. Ez gelin dime ku berdam ev rapirsiye bêne encamdan ne bi tenê ku bijîn dezgahek yan ajansek biketin belku her dezgahekê ragihandinê xop xop ketin. Yani her dezgahek çi şeş heyva carekê yan salê carekê bizanet kêrfeyê çend bilind bûye bînerê wê çend e bînerî çi jê divêtin ew hedefa an bijîn ew armanca pê hatiye damezrandin her çendî sadî bicê înaye doku ew jî bişê gorîna serî asî yani da biketin. Ji ber ku prosî êdî yani ragihandin munafis pitir peyda bûne ragihandin şêwazekî dî xwe girtiye demê ku em hemî xirve bûn mal bû temaşekirina deng û vasa mikel berde sête ye yani ber hindî prosî ev gorînî bi ser de hatin gelek giring e ku hemî dezgah ragihandinê encam didin ev pêngaveka baş bû jimareka pîvera ekîtî hatîne dan diktorî prosî gelek bi şêwekê ciwan yani ez şîm bijme te gelek deqîq bû gelek hîrbîn bû. Bavê jî pîrûz bîtin kenalê.